Tolni kaba ni bika bola chuna ena boli watakila. Ela bitek na kena baka sama si na kena yalo picture. Na baka sama baka yalo ko baka to chuna illusion mai na bela lati makaw mai na tanak. Ken kaba na eko na kena baka ndota kina baka sama sa tiko romai. Mai na bela lati makaw me bola ena boli watakila. To sa ne kena bimbi ni nonda na se mach kenda chu kina bela lati makaw ni to bulida chu ko na bola ni watakila. Dona retango mai na panan ro kaba na chini bola tambo chu na rosun karuna wasini bola ni bola watakila. Runan raw bitu sana bul kawalu na references sen allusion sen echo sen kona bana vekato sare mai dake and kembola vetolu ne kabani ni beka bola ne tutu ke bola chini bola watakila ko na kena yalo na kena bakasama na kena bosa ela biteki mai na bela timakaw kini bola sa kabibi na bishimati ni bola tabuto kina bola ni watakila ona tarama dana bimbi ni bola ni bela timakaw na tanak ke baka siya na tanak na bela timakaw singra ni baka madala ta ki baka mata na bola ni watakila don reta na tanak na kena balekele ni tolu na waswasilele wena ena bela timakaw ko tongo mata ili ni bola ni moses na tor boy bitu merchu kina mastana bi kem ni na ba murechu man na bul na bi mataka na ene na nebim na bol ke na profita leleu ke na profita lai na bela timakaw ke na keti bim sai ko na samie ke sota ni bola na oswa mbali na bela timakaw na kaw na kata meu kayo ke sa tolu ni kaba ni beka bola ni boli watakila la biteki mai na ke na bosa na ke na bakasama na kena baka nana mai na bela timakaw sa kabimbi ni bola tambunga ko na tanak ngona no to bola tambu na apostolo chinkaro pate Yesu tada boni tu no chisu na chini bola tambu ma di uli ma chinkabitu do ka ko ni baka sa ma ni sala ko ma be bako tie na bunau se na no riba hula profita na bunau ya na tora se na no riba hula profita na nebim ni mbasi kay ruongo na tora se na nebim ya boso chiu ke chisu me male tanatana kana bola tambu na bela timakaw o sa sinila mai babo tia me mai bakador kango chisu au no mai lia tamata go na bela chiu au mai bula taka au mai matana taka na be tu ke da bola era bola kina na bela timakaw na bubun na bola limani bola mosese poka kina no bola profita era bola me bale chiu au logo mai matana taka me bakador tona redongo na luke wasi rosanga bul kaba chigo kina na baka sama lebungo non robitala no oro natura ngaro lak non relak ya meo ka chisu dosa ngona bosa ka usando kavi kemundo ni atigo bati kemundo ni na ya keda kana ka bosa ka usa tukunia sabola ya na buno ni moses ya na tora ke non riva la profita ya na nebium ke na same ya na ketubium ya na bola tambuke na bela timakaw va matala takachigo chisu vera na turanga rongo ta ngai kani bol tamu sanga i bakarara matak na lo manro ko koya mer kila na i bola tamu tu sanga i redike na waswasi tolu ni bela timakaw sai ko na tora na nebim watake na ketubim na bunau elima ni bola ni moses na nebim non bol ke na profita watake na same kaina kisanga i bakarara mataki kila na ngona buton ta sala ko rumango endo donu menta vakli sui menta kila na wale non da bulida na bola tampo wa ko sibi na bola vata kila ena vida na madha ngo to na bitum berchukina ena bola ni vata kila kongo sari kambimbi me kento kila na shema ni vata kila kina bela la timakaw osana bina kata me dakala kau ni bul ni vata kila ena vakna nanu go ena kabini singini kwa la ko marto na toka ni setoki rto ngai va to bele chisu ka chisu kachuko na ipuno ni mosese ke baka samate endona turanga o kwana tadina me baka wati takatale na wati kwana tadina samate merni baka oke sagerto kana to kaniseto gi chisu kaya manda kerto vitu ke na tangani karto samate vitu ena singni tu dakita lo de na wati na kwana eleongo nirto ba wati ke dikina mer baka oke
Rongotan ka ngai kavirto chisu asa avos ko chisu ka kavirto dosa sese ni dosa siang ni kila ni voltambu, right? Bita madeka bita na konteks. Asa avos ko chisu ka kavir dosa sese ni dosa siang ni kila na tanak. Siang ni wil chuke na biala la chivo. Sember ni vola ina ngonungo na biala la chivo. Na biala la chivo ngai mbiu me kenan se me vola tambu woche tol nan raw nembaki. Na nona sa tikutal me lo malang chusa ngai mbiu wat me compile ta kana biala la chivo ni woche tol nan raw da nembaki. Dosa sese ni dosa senkla na tanak ya na bela na ibola tambur to baka yang taka chikon na apostol ke chisu sena koko ni kalo to sanga ridi ke ono bina kata miuka ya ke baka enda na seng ni yabuta na nonta baka mbota ke nonta baka bubuli mai na tanak se mena bela chimakawa enda na sese rau enda na lako sese enda na senkla na koko ni kalo ni kuwa i vichi ni kuwa e sava ngusutunga na lotu sa senga na koko da sa lako sese vaka lewu na lotu vaka risto mbalata na daw lewu na mata lotu vaka risto ni kuwa sa seng ni veya utang na nonri vaku buli ke na nonri vaka mbota may na bela chimakawa enda na lako sese ena seng ninda na rawata na koko ni kalo choni lima tolsom kadiwa na dhaba na odhi na yabu era bolo chukukina ena bela chimakawa kau chisu ena choni lima tolsom kadiwa dosa vaka sangangara ni vola tambu sing ni be wil chikene bela chi dosa banga sangangara na tanak dosa banga sangangara na vola tambu makawa ni dosa na num modoro tike na bola tambu ndo ene volongo itukuni yaunga to sanga redi ke na bela chi makawa itukuni chisu o chisu na buna era bola kina o mosese na buna e bola kina orto na profita paka kina na sami era bola kina ya to na redi ngona boli vata kila ena kabini singini kwa right do na redi mando ondana ve baka rotile mbiwe na volta o pita na ngasi le virto na apostoli tukuna ena nona bosongo na karon pita wase tol tigine tingkaon me bakatal nga ena nona ivol ke nga ya ni vol ke nga ni pola ni sa tukuna na bikango asa tukine sona kain drendre mekilai iyo ko seng ni buku ka seng ni lomandei erna kauta bakatani me bakatal nga kine vol tam kede mer na rusakin kila sa sandone vi baka roti lebungo ni ndana kauta vakatani na boso ni kalo ena kauta mai na vi vakru sai lebu ena nonda mbula nonda mato wali vako isivi na nonda song lot kau sabi na kata me vi vakaroti kina ni koa ve kenda na daun ni ve tumber kenda na daun ni vunau menda kila menda ka ni kauta vakatani na boso ni kalo baleta ni nda kauta vakatani enda na kauta mai na vi vakru sai lebu ya to na reto ngona boli vata kila ena vata kila na wochi ni rawi pep lebra katu ni volan rendre ya ochisu embita indona tuku mbimbi membaleta na ivolango na vata kila na wase rusum karua na tikine tingkawalu ke tingkadiwa au sabaka takila vira tamata kedenga sarongoda na bosi ni profesa ni volongo ke vakai indona tamata na vakai kuritak na vikango na vakai kuritak vi na kalo na mateda sabolai tu ni volongo ke vakai indona tamata kauta tai na bosa mai na voli profesa ingo ena kauta tai na kalo na noni votu vota mai na kauni mbula mai na korosor sava ka mai na ve katalenga sabolai ene volong to sangai rede ke na bimbi ni kena baka tabuli de na bola ni vata kila don't add don't subtract ke ko vakai kuritaka na kalo na vakai kuritaka bi ko na mate dai vitu sa se grau tonga nambula ke vakai ko vaka lele tak o va de bina ni kuwa lewu na vital no sabaka dorchu na platform mai seranga ni bol ni vata kila ya mi vaka salata ki weekend na don vetember ke ko vaka kuritaka si ko vaka lele taka na kalo na kota lewu na no mi voto mai na matin tu lo malang mai na kauni mbula mai na waini mbula enon sing rawata na mbula ona rawata ngana rus gosari tugu bimbi ni ta boro lako du rumai ni bol ni vata kila tanare na ngauna na profesai na timeline na ngauna e lako vata kena veka e voka dorikin Vatikilar sukaro tikine tini, and he has said unto me, kakunin rengata na was in prophesyingo, for the time is at hand. Saya do na kena ngona. Sari kambing biungo. Pola kaya na romo singa tol tikine tingkandua. Mundo sa kila na ngona yeko mundo sa andra may na mundo mode. Ni sa kena ngona ngo mundo andra kena mundo mode ni sa wala na ngona mundo mbula kaya may na mundo ngoni bakambot. It is high time. It is already time. Time is at hand. Kaochoni. Ngopola.
It is high time. Tabatale kani voltang. Nangaw na chico kinongo na runondolu rosum kandua. We are living in the time of the end. Kana matencho ni wasiru tigine tinka walu. Little children, it is the last hour. Baka samutak na vi vosongo sebo laive ira nangaw na ya. Rotani runondolu baka tatana mbagi sauch. How relevant na itugutungo betake kenda ni kuwa. Me mata tango vikenda vichi ni kuwa. Sa wochi go runondolu baka na runondolu namba kina kena volay mana statement go. Siya non tongo na siya last hour. Sa wochi go runondolu namba siya sa nanga hindi na vikinto ngo sa siya nga last hour. Sa wochi na ya uwaya. Kuarta akay virto me nangono ya. It is the last hour. Yes, ndasa chungwa na ucho chini ngau na nimbula ke burbur. Yana yalal kento sa tebu tomi kamay ni tono wilika na ngau na ena may na boli prophesy. Ena baktakila wase chini tiki neono rayo no choni na ena rayo ko ndona ngilo shileu. Sanduri tu ndona bana ibonua kan ndona bana iwai. Sambumbuli be ko na kambuli lo malanke burbura. Ngai kayo ko na ngilo shingo. There should be time no longer. Kronos okay di astai. Sa siyang atalindo na ngaw na nimbola ke burubura sabo. Sa woti. Burubura ko sa expire. Gona tiki na ono. It is the last hour. It is the end of time. Time of the end. And to sa tiwagin. Gona na baka sa malib sa tiwumbasi kating mainggo nito na bulita na batakila. To sa tiyo na ngaw na sa expire to kina nambula ke burubura. Natapo na po na embala uchung akin na ngaw no. Sa uchung ko runondol na emba kina kina kaichung sa uch tu na ngaw na ke burubura. Ye runondol na emba kingo e po so chikenda chiko baka dende na nonda kalo. E warra ki kenda tiko baka balau. E vevaka masuti tiko. Yana buna chisu bata kina la tambur rau vei sorro wagi chiko na bukumu kena bukung. They are interceding, pleading. And buku ni nonda baka mbulai na lewi burubura. Okay, tu sana rida ngo vekento na vyoka ni kuwa. Ena baka kila wasendo tikine tolu. Sakalunga to kwa sawilika ke irsa rongoda na voso ni profsengo ka baka mbota na kasa bulaikina ni sayado na kenango. Time is at hand. Sangona tu ni daba ke burbura enda sa tikuna. Ya kalunga ta. O ko wilika moroni kila. Rongoda moroni baka dinata. Baka mbota moroni mbur. To sangai redi ke na tol na bosongo sa baka dita kabikento na bimbi ni nonto na bulida na ibol ni bata kila. Right, to sana redi ngo sana en bata kila sukaro tikin sa siang na ken sa siang niya ni saya to na ken ngona time is at hand. Bata kila chini ni sa siang talindo na ngona mebo. Right, to na redi na context ni ngona da buta kin na ngilo shiko kongo kento na gitara o de na ngilo shingo. Dona kurumbui no yangi lo shingo ko na yangi lo shika kabicho ni main betanyal main na tanyal wasingarua iko marro na bosan rengata na ibol me adon ibaka tau joch ko na yangi lo shimatanga sa mete bugo to ni bolo ya to na gai rebuli den ko en ba malu ya na kanga bimbi me kento re na kabini shingini ko ni wochi ngano na kana yangi lo shiko ko ngoni sa sianga talindo na ngon sabo en wase chini chikina ono right to sa redango ni sa sianga talindo na ngon me bo tekina ono ia ena ngauna ni ndomo iko ena kavitu na ngiloshi ni sa baka teke ko me ubuda ena baka tibi na kana kavu ni nikalo me baka na nona bosibi na kabir na nona tala na profit gosari tale na ngona na ubuda kina na kavitu na ngiloshi na nona tabui ena baka tibi na kana kavu ni nikalo the mystery of God ena baka tibi na kana na kavu ni shana mystery nikalo. Na ngauna ni ko na kabitu na ngiloshi ni sabaka tebi ko me ubuda ena ngai bago tibi na kana kabu nikalo na taro le tora toran ko na dava na kabu ni nikalo ena ngauna na ubuda kina ko na kabitu na ngiloshi na nona ndabui tikine tinkalima sangai ubudi kina na kabitu ni ndabui sana baka takile ke na kabu ni nikalo sakai me na wase chini tikine bitu na ngauna na ubuda kina na kabitu na ngiloshi na nona ndabui sana baka takile na kabu ni right sangai ubunda buina kabitu na ngiloshi sa mure so na bosundo mule me loma lang sakaya na matin tu ke vuru ngo sa ya me non da turanga ane ko na non Kristo ia ena lewako ko ya kasyangani mo
ya ninda wili ka chuna boso babi ti le bongo e bagay mamma ta to kana keni rong ninda wili kai to na rida na kabu ni kalo kwa sa bakata kilengo ne kena ubud ne kabitu na maten tu ke buru-buru ngo sanga ya da menona na nonda turang rida na boso ba kiri ke bangata ke na nono dio no mai nona keni mambala na buru-buru ngo sa divided, it's done, it's ended, it has fall, it is finished. Sa expired to na buru-burungo. Mesa nona, yani bali ni bosa nona. Yana kena bosa baba kini girke banga tagi chukina. Sami baka utitu na mbula ni buru-burungo. Sami baka tafari tu na mbula ni buru-burungo. Mesa lewa kokoya na turanga kasianga ni mundu. Yugura reda na bosa na lewa Basilio and was Vakiriki to rule as king. To sangai na mystery kona kabu ni kalugo ya na boli batakila. Ni buru-burungo sa pakatavari. Sana buru toki taki nalewa kibu ana tui o chisu kwa sa chiko mai loma langi niko. Gosari tuku bimbi. This is the mystery. Katona reida na vipa karutaki na baka edora nakalo e na bata kila na wasa chinga ba ko na ninda to buli tikungo sabi boro tagi chi ko na tui o kwa salewa ko sa kai tu sa expire tu na bula ke buru-buru go mondo ba karo tagi mundo baleta indonga na kai zaka chi ko na boli bata kila porto sa ve sureti tunga baka mamasu chunga ve sureti chunga baka mamasu sa wochi ko runo to lemba kina no to baka mamasu chu o ko na nonda tui lewu to na buru rede ke ko na nonda turang ni lewa lewu na nonda betile urto be ba mama suchunga kendo na boli ba mama sunga na boli batakela they are pleading menta rani bi sau mai menta suma ki mai menta lesu ani berto asa ana tuku bimbi ndana rin reida to na reida ke ka reida ni sa nangilo sa buka na malio ke lo malan ke borbor to na ngai tarayer to nangilo bale tendo ni tabile bu ya baka dorjo to na English ya ne boli batakela to lu bang do na English e buka chiko kento na reida na ngona buka ki na English me chipita na ngona tau ki na mate daitini erto a Passover Pesha kena ena boso bagai piru bang takin Pesha keni bang bale to deliver me ve maroroi me ve vakambulai yani bali boso a Passover erto mbadi Passover chingo to la English ene boli batakela merani ve vakambulai merani ve maroroi na singa ya ngone pas o kina to nangilo si mai chpita arto amarroi karto vakambulai ko irenga er baka kila takenanra ya to na rede ke na tuk nangilo si leto le boli batakela erto buka chike buru-bura pesa merto ve vakambulai merto ve marroi bala sa kento sa rede ti sa munduki tu na ngauna nimbula ke buru-buru sawoti sa toki takinalewa ve chisu ya chisu satu wana lewa ya sefa mbala puta chunga na ngona nimbula ke burura bala tini lo maniko e kawaite kiko e na sanga mo mbula talenga pa mata bubale e na ucho chini ngono to na rede ke sanga kantike ngo kasakaya na ndomo lew iguna rede na ndomo chisu na boli batakila e baka na bandungu ni wai e baka na bandungu ni ndavui e baka tachu na boso ndomo lew e na boli batakila sa sianga ninga ndomo lew la yo lo malangi non rabak mamasu non rabe shure chibe kenda na le burbura sa dabo chiko na ngona nimbu sa dabo tu na ngona nimbu ke burbura menda yanra menda sema lesu ki buana kalo kanda baru te kenda kilo malai pakaroro ko be ko ni sa ya to na ngona melawa sa shegwela ngani nonda tui lewu o chisu o kwa sa nonda turanga ni lewa hisa high judge sa ya to chiko na ngona ni bele wai kasa lewa chiko ko ya baka turanga ni lewa mai lo malai siang wala nga ni turang ni lawa siang wala nga ni tui e na venga rai baka turang ni lawa ke na tui go e da bata ka chuko ko na lu vengo lo mani o sa wala ni ke mundo na ve kangum do ka ko ni bala sa rota na maro te ki burbura sa rota na baka tara na lotu ve ken to na le ni buvale ni ko ia ke baka sa i bala da indua sa ndua na nonda ndau ni tataru ve tamanda ko chisu Kristo iguna redi ke ndau tataro la mena bosungo advocate rauni turang ni lewa rauni lawyer tui turang ni lewa ndau tataro lawyer chiko melo malangi
To vang bala utak to nangungo me sa runon do lem bakingo. This was 2000 years ago. Bolai kina nyo chisu en dauni ta taro chigmai. Sa runon do lem bakingo dauni ta taro chigmai. Dauni ta taro chigmai. Woso chikenda chigmai vakan dende. Sa uchingo runon do lem bakingo no woso chikenda chigmai vakan dende. Me vakata na kena dende. Dokayo donan duru lotu mai nangingi. O ko yang ngasi be tal-talan duana. Sa rauta manda. Sa rauta manda. Me vakata na kena bala mendo ta taro chigo ko. Ena bukum. It's about time and that kaben dona vakatulo ale when anon dambula ken anon damata wali. You gonna read na choni lima rusuka ono. For as the Father had given him himself, even so he gave to the Son also to have life in himself. And he gave him nakalo shilebe chisu na authority to execute judgment. Okona turang lewa. Because he is the Son of Man. To sangay ke nito na bulita na wali batikila. Ya say wochi chiko ni be barut wali batikila wochi na batikila wase chingava. Na nona venga rabi chiko na nona turang lewa ke na nona tuinitui may lomalay. Kweto na raida chungo na context meto na bulita ke na wase chingava ni wali batikila ena loma ni tolu shepa na mada usa tumi mandang. Raida na kaya kabutiko. Sarara bua me bang bulai rersala ko may buwan na kalaw ni sam bulating nga ko koya me masulakir. Aritongo interceding sorvaki ko chiko pleading on your behalf. Baka masuchi kenda tiko. Sa komanda na lotu baka mo lewu na lotu ba way nimbuka. Na lotu ba na ngingi na lotu ba na tewa. Sa ruto manda na nguna ya. Oloman lang yun, wali batikla to na rede chuk na boso interceding. Wali na taka wase tolu tuki ngai kadi. Ve sorro ke chico na wochi ni vinga esto sing me kadi chungo chisu kwa na nonda mesenga ne vela chibo e sami kadi chungo o chisu kwa na tui kwa na turang ni lewa kwa na nonda betele mai lo malai a uchi no to vinga ravi and a buku ni nonda vakambule reda na posongo to completely save those who come to God through him menta vakambulai vakandua vakawoti asari tumbimbi weekend na kabini ko reda na taka lepo taka bichuna yalo tambu weekend e buru riko be baka masuchi talenga interceding be soro bagitiko na nonta masu sa singitale ta ko lomalang reda go in the same way sabaka taleki na yana yalo tambu sa masu lagi kenda na yalo ibutungu sa sengni tabutura belatana da for we do not know how to pray as we should na nonta masu sa rong da en dalingin kalo belatana da tonga e bulida ni kona da buna ena bategla wase chingawa masula ki kenda chiko chisu masula kenda chiko na yalo tambu sorba ki kenda chiko na singa kena bon erto siang ni sosobu se mode na nona to vaka masuchi kenda chiko elo mani kenda kawaita kenda erto bosochi kenda chiko bagandende sauri tali yongo to sana reda na lewe ni ninde to buli en loma ni tolu se wana mada o sa chiko mai manda ke sana dola beka na boda sana uchi na ninde tobuli tole tubu lewu ni kona turanga ni lewa ke nonda tui lewu en na kila wase chingaba kento na taranga na buli wa chingaba en na buli ke na baka dorchi na be mataka to na tarachu na technical part ni kila how to study the book of Revelation ya na study na taka na lima ke na ono ya na kabini ku tarachu na devotional ke na meditational study ni bola ni kila matani la ko mai me ato na lesu ba romani chisu ya na content chiko na ngauna e baka dorchu kina e lewu na itukutuku sena venga raver to takap chiko na letul bakalo mai lomalangi weekend right na matay ni wasi na tolu na 3 steps to heaven go matay ni step go tikina indo kina lima God is preparing a final group of people nito na bulita na batakila na group ngo na yalo sobsoba o irongo na 144,000 o irongo na remnant na kenabo o irkedengo nakalo sa varu tachu this final group gona matay ni kamba menda na kala okin meko kila are you in the final group she kusa exclude tagi mai ena group ngo gona ngone kumu warba to kai chi gona boli batakila na shila she na madi ursukali mo irongo na shipi merbaru taki ki lo malai
O chato san ngai na karu ni kamba. Mentana adu kin kilo malai. God is preparing a final message. O irna kumu korabaro tagi chingo. E tiku na tugu merra wasaya ni ke burbura. Nanon re tugu e salava ta ke nanon rambula. Dorngoda. Nanon re tugu na kumu rabaro tagi chingo e salava ta ke nanon rambula. Eto ngai reda yani. Angone karu ni kamba mentana adu kin kilo malai. Na kene katolu te mana tikine tin kava me ado mana tikine rostangabulu and wase chingava. God is preparing a final deliverance. Wase chingalima sa sokna ka tumbani lolo. Kebala na wase chingava na iwochi ni vevaru taki ni nonda tui levu, ni nonda mbete levu, ni nonda turanyawa levu mai lomala. Kau sa veka ni koa. Wase chingalima sa sokna ka tumbani lolo sa siang na ngone ni vevutuni sa mai dava na nona poso chikende chiguvandende na kalo na wase chingalima. Yongo na tol na kalawa venga raviki na loma langi me varau tagi kenda and I wochi ni kumu merna varu taki na wochi ni tuku merna wasaya ni burbura na wochi ni nonda sana tiko i burburungo menda sana varu kauda ke kinando tala burbura na Jerusalem vaka loma langi gona pune kumekina na nenda to 3 steps to heaven. Tolu na wasi ni vatakela wasi chingava betongo na wochu ni vivaru technical en vatakela na wasi chingava tona tora vatakela wasi chingava tikine ndo kina lima vida na mbongi na kento na bulida chukina na tikine ngo chigo kina na ulini buno sayoni to na bulida ya ndo na roba sa ulkava era chigo na lima na chikina ya eran rengachi tu na ya ni kalo kena ya chisu chigo talanga na lima na chikina uirongo era vakambulai o irango era tokai na alo sabsava kita ngona be ulutang to na tarama na bembong betongo na rai ni non rambula ko ira na kumu sa varu tekiro chikol chisu ena wocho chini ngono o ira ke der varu tekilo malangi e kani bol batekela they are virgin in Christ to na tarayan to na kina ultang era ba to kai talanga merem na kena bo sar vida tal ultang to na ni bite na matai ni kamba kilo malangi to na reda na keni karua may na tikine ono God is preparing a final message ngone tugu na ngilo sile tolu kay na nonda mission statement na lotu ni kabitu kwa sarangango na mission ni lotu ni kabitu the reason why we exist as a church chigongo na tikine ono kena tikine bitu kena funu taxi ngone tugu bina kay seng ni utirai buru go so na ulutanga kento na bagareda makin non reta bina ngilo shi ena boli batakila belata vina kata meu kai ni kuwa ni ngone besanga ikinda toki na o setani ko ya ngiloshi nakalo talama ina nona ngiloshi me valuti setani on your behalf e valu na buku na ngiloshi talia sebada to na bulida na tugu ya to la ngiloshi buka taka chune tugu na tugu na kasin everlasting gospel yugna reda umbita chugo ike vida na bos eternal se everlasting gospel, everlasting covenant. Kento na rede kedo ngani lasika dake mai en tikine on me na tikine tinkatol. Na karu ni kamba me ndo kini kilo malang. Ni ko kala na karu ni kamba go sa ni bang detective ko ni ko sana ni adon jina ngai lo malang. Kene katolu ni bekato na bulida me na washe chingawa God is preparing a final ngode kene kuri to na rede ke na matakau ni manu na ngauna ni rarau ni chia kope to na rede ke na bimbi ni buna we chini angai rongwe lengan na bola mata ni sa mboko na ibu nau sa sing ni bimbi yara yesterday baka samtango sa mboko na ibu nau sing na kena yang na singa tambu non rangana chiu ye to na reda na buna we chini ngo o era baka muria erna duru kena maten tu baka lo malang tana reda na waini nona dundu na kalau ngata ni oi ramate tu vate ke na turang goe bita na lebu ni tugutu to sa redi ke sa wole ni rusa bulu tu ni tugutu na buli da mai na tikine on me na tikine tin katol kene ochi to na mai redi ke na God is preparing na katoli kala ni kala
menda yadu kini kelo malang. God is preparing a final deliverance. Na idaba tangu andana washi ruanga. Endana sing ni washi baka mata lotu. Endana washi ruanga sipi kena me sheme. Soso buni boy ni sila en washi ngoi chinkava. Tasana washi ruanga. Niko menta baka ndita kana sana dabu tu niko. Ayuna sigirin tu nekena bi mama. Sigin tu na kena bi mama. Kenda siangani sipi menda me. Yango na bi boru ta kita kabang na kalo na bata kila washi ngava. Sarin bimbi be kenda menda na kila. Yana kabini sing ni kuwa bina kata mamaye ndolawa. Na yalo ni bi kato na boru lako du rumaya na boli bata kila. Be sureti. Sakai na yalo tambu ke kwa talangana wa tiene leo lako mai. Ye me lako mai ko kwa sa vina kata me mai ngunuwa welenga na waini mbula. Na waini mbula mai ngunuwa welenga it's a gift. Reta banga takiju na bosa. Na waini mbula sa mai soli welenga. Boru song sa tuango na ibol tambu. Yang kenan tolabi na ibol tambu. Dona yang ilosi. Tora tu na isela wau. Taro bira to ya tama ke meruka ko ni lesutelan kina kauni mbula kina waini mbula kina lomani kor. Yango sami kai chuko weekend sur be sur chukna yalo tambu. La ko mai ko bina kata ngunu bo welenga. Na buna ndana ngunu bo welenga kina na waini mbula ni sai soli weekend balatana na. Obina kata meuka. Erto ba mama su chukna le tolu bakal orto sa kaba ke tu na daka ni nonda bak mbulai. Sa senga talin to na mulumbal weekend ni na sama chukma ni kabini kuwa. Na ibola mata na YouTube kaki na bekem don na platform ngoni Zoom na kabini singini kuwa sa senga ni ndona nonda yulumbale nakalo sa baro taka na kede na ngoni sala ni nonda baka dingui sa baro tak kede tu na ngoni sala nonda baka mbulai menta rawachi lo malai sa bo sochi kenda chukuma baka mbalabo chisu yenta sa mai tiku na uchochi ni ngona kako ndo la kumai ndo mai ngunu ba welenga na waini mbula dabatal kana tikine tinga ba yarka chiku na ngai ronga ngana bong na singa na noa ene vuna ni singa tambu. Blessed are they that do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Sakalunga tukoya samure na entole na commandments siya vuna witini nikalo nir na kanya bakay tauke na kaunimbula karna dhuru kina mata ni koro kina loma ni koro. Kaunimbula wainimbula mata ni koro sa baru taka tu loma lang. Berto sa visura mai kanya bakay tauke may ngunu wal na wainimbula dhuru kina mata ni koro. Bekem do na bibeo kani enda sa siyam chumay na bubale platform na kabini ko. Kem do na wekangu wen buka, kem do na wekangu may ra. Na loto ni kabi tu ka tegu taki ka kama ena do na ngauna ena namundo ndela ni banua. Ya vina kata meu ka loma lang sabe mebe surek. Sa do main do na ngauna sa nduri na mos may wen buka tale ni ko. Na dama saya do. Loma lang sabe na kata me baka suka ikenda lesu kina koro kina iteni baka loma lang kina kauni mbula kina weni mbula beta orto sa daka wochi weekend to na kena ngoni sala ke baka ndapon bure tu mai na bulli masta e ruo na ngoni sala do unsala rambai le ka chisu ndo na mata rambai le ndo na mata rambai le ya na sala daba ona uria ka ngau chisu ya una sala ya una dina ke ya una mbula na inaki ni kena bola ni bata kila e siang ni bola tasongo singi bola ndrendre na bola ni bata kila e lako mai be chisu embaleti chisu. It's from Christ and it's about Christ. Yana yawo ni kena bola ni tungu ni bata kila menda roni kila chisu ba binaka menda baka bola kachi kenda wa chisu nga na waini mbula chisu nga na kauni mbula to sabulite chungu na bola bata kila o kwenga na koro tambu enda le tiko ena nona shera o meldova na ngona tambu sanu kuma so na kabini singni kuwa me ka na testimonies to ministers. One thing will certainly be understood from the study of Revelation, that the connection between God and his people is close and is decided. Going do na baka tulo wa menda na baka dor we can na shama chumai na nonda vewe kani kena kalo me kai moshi to ndo ni kuwa na marau ni vuru na vekani mbulongo ai karua sasing don sandu don me waidala na londa menda ka kota linga italita ke ndora kani mbulongo
na nonda veo ka tisu me sa ka bimbi me ka moshi moshi ke na nonda ve tauraki nenda lako vata ke kwa na kalo e na nonda lako ni mbulo anu kumaso na kabini singini kuwa ni na ve buki na kalo levo dalo tambo me tona ka rede tuga ni na boni into study en na vata kila na washe chinkava me tona rede kina na vivoru tagi chiku ni kalo e na nonda du imbula e na ucho chini ngonu bo boshi na nonda mbula vaka mata vuvali turang kem sa dava saka na kabini singini kuwa kema mi babi bina taka na venga rabi ni baka dora na singa kena bongi ni singi sosobu se moade na dona ngona ni masulaki ke mami tiko ni tuki tiko ni kadi tiko baka ndomo elewu e baka na bandungu ni waye bunga na ndomo ni e baka na kuru na rorongo ni ndomo ni baleta no muni sa baka mamasu tiko Vesu reti tiko turanga me kem sa vewe kani ka kem sa lesu yan me kem sa no muni vakandoa na walebu na venga rabi lewu na walebu na ngoni sala ni vakarotaka na walebu na ve vakambulai oni amai lia tamata kina ka weti ki mami mai nei vesu kede ngani mbulongo mai nei vesu ni bolbolda me raniatu tura me kem mi vakali suitali kina vuvali vakalo me kem mami luve ni kalo na walebu na kabini kuange vasuka ira na luve muni ena mbong ni kuwa ena dina kena mana ni muni vos kem sarongoda me kunia no muni vos ni vaka dengo kena ndui lo mai ki mami ka kem na rani kaya me vaka kaya na no muni tamata ena vatikla wasi ndo tekene tolu sakalo ngatu ko sawilika keir sarongoda keir sabaka mbota na itukutuku ni provisai ni sabola na kena vaka ndai taka turanga ya ne mimi vaka tilo wa me kem sa sulike mami talve kemuni Lambo tiko na maso na vaka muni binaka na vaka nui ve kemuni turanga Chisu na ne mami vakambola. Amen. 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 Anda maro bakalebu na kaibna ni kua ni rawa inda rangoda talan domini kalo weekenda na totala na was ni bongi bna ni kua weekenda le no bubale. Awan reba me ubaka ni nakataka na nonombula na lumuti na turanga ni taltala le pani lendua. Na buno ko siya mutumin tal ngon reba me ubaka ni nakatagi ko. En na matay ni bongi me baka tabi tiko na bata-bata binakang go na bubale digital. Kau Vamna balibi ko bat kirandini na numro to ko na tiko na zaka binaka ngo ene kana kambura gitu ni tuku binaka singni utura we kemni len bu bale o bak ni binaka talba lebu be kenda ndua nan dundi bonu ndu be samati to mekina mena non to bono mani ngo ko viti mana sasugara mana be korba ko viti korba ko tokei kam katala kina na anu mai bono lebu bina ba lebu kemdo no kango do samati mingor me bono lebu be kemdo talanga na samati mingor mai bono tani Australia Amerika binaga ba lebu anu mini be samati tigo mai au rede todo ko tigo ni boleka ni dona wili binaka ni device era samati mai ka katala kina ena bola mata binaga ba lebu kemni na bio kani anu mini be samati tigo mai ena bola mata Oni sarabo tiko ni kiana live tagi tiko ani ena page ni ubale digital kaba katala kena moranga mai nagbali na nomni pese mati tiko mai ena bongi nani ko meza bana ngon katarab au sureti ko tale na bongi ni mataka ni na mai baka tabi to weekenda na ngas ni wuli masta na vitalai lingi tamana au sureti ko tale na ndo tale na bongi weekenda na mai rongoda na tagi wala malangi sabaru tagi tiko weekenda sanu ko masu mena veli tagi to kalau kena nonton bula na lomani bubale kena ndota na bongi binaka ni kuwa kena na loko bitali tiko na ndota na singi ni bingarabi tabi na singi ni mataka Nasa penungona me kena ngabiru ko ndo matali kina me nonta bata na biba kalunga taki itamanda sa de dersa ninge mota na balebu Naka